تاجیکان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری ننگ اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت پیشروند تشبسکار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای ما جمعیت تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон бо хабару гузоришҳои тоза манзури шумо менамоем. ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ба устувориву мустаҳкамгардонии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба бунёд ва таҷдиду навсозии иншооти таъиноти ҳарбӣ диққати аввалин дараҷа зоҳир намуда баҳри беҳтар кардани вазъи иҷтимоию иқтисодии афсарон ва муҳайё намудани шароити мусоид дар қисмҳои низомии ҳудуди мамлакат тадбирҳои муҳимро амалӣ менамояд. ҳамин аст ки имрӯз артиши миллии тоҷикистон ба як нерӯи пуриқтидори низомӣ ва ҳомии давлату миллат табдил ёфтааст. дар ин хусус ҳамкори мо дилшод ҳакимзода гузориш медиҳад. вазифаҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳимояи марзу буми давлат ва аҳолии он аз душман, ҳифзи фазои ҳавоии давлат, муҳофизати мусаллаҳонаи сарҳади давлатӣ, ташкил ва пешбурди мудофиавии ҳудудӣ, иҷро намудани вазифаҳои сулҳоварона ки аз ӯҳдадориҳои байналмилалӣ бармеоянд иборат мебошад. иҷрои ин вазифаҳо барои таъмину пойбарҷо нигоҳ доштани сулҳу субот дар кишвар ҷиҳати муҳайё намудани ҳаёти осудаҳолонаи шаҳрвандон зарурати бештар дорад. ҳамин аст ки ба ин соҳаи калидӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аҳамияти хоса зоҳир намуда рушди онро пайваста таъмин месозад. аз солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи навтаъсис новобаста аз шароити мавҷуда устуворона қадам мениҳоданд. ташаббуси муҳиме ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ баҳри рушди ин соҳа пеш гирифта шуд, ин мустаҳкамнамоии таҳкурсии қонунии ҳуқуқии мавҷудияти қувваҳои мусаллаҳ мебошад. масалан, дар ин давра қабули як қатор қонунҳо аз қабили қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мудофиа, дар бораи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи ӯҳдадориҳои умумии ҳарбӣ ва дигар қонуну санадҳои муҳими ташкилӣ ба роҳ монда шуданд. хусусияти хоси ташаккули артиши миллии тоҷикистон дар он аст ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шароити инфрасохтории ҳарбӣ барои афсарон ва сарбозон ҷиҳати такмили таҷрибаи ҷангӣ ва санъати ҳарбиро аз худ намудан марҳила ба марҳила хубтару беҳтар карда шуд. аз ҷумла бунёд ва аз навсозии иншооти зарурӣ аз қабили дидбонгоҳҳои сарҳадӣ мебошад ки давоми солҳои соҳиби истиқлолии мамлакат дар доираи сиёсати бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити хизмат барои афсарону сарбозони дидбонгоҳҳои сарҳадии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои муҳимро амалӣ намуда дар ин самт баҳри беҳтар сохтани зиндагӣ ва буду боши онҳо ғамхориҳои беназир намуданд. майдони сафъороии дидбонгоҳҳои сарҳадӣ такмил дода шуда барои ба машқи пагоҳирӯзӣ машғул шудани сарбозон низ имкониятҳои нав ташкил гардид. хона барои афсарон сохта ба истифода дода шуда бо асбобу анҷоми рӯзгор таъмин гардиданд. анбори захираи маҳсулот дар дидбонгоҳҳои сарҳадӣ аз таъмири капиталӣ бароварда шуда масоҳати он аз пештара васеътар карда шуд.
اقدام مذکور امکانیت می‌دهد که مواد نیاز اولیه افسران و سربازان در تمام فصل سال به تلف نگاه داشته می‌شود. حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر تشکل مالکیت ذهنی و تکمیل تجربه خدمتچیان حربی مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی صحوی را در مملکت تأسیس داد که در تیار نمودن افسران کسبی نقش بنظیر دارند. من بعد در تاجیکستان صف افسران کسبی ارتش ملی اساساً از حساب ختم کنندگان دانشکده و اکادمیا و آموزشگاه‌های حربی داخلی پورا گردانیده می شود. همین طریق مسئله‌های تامین نمودن کادرهای حربی در قواهای مسلح تحت نظارت پرزیدنت مملکت و حکومت جمهوری قرار دارد. در طول فعالیت خود هیئت شخصی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در همه حالت‌های دشوار از خود مردانگی، تیاری خوب جنگی نشان می‌دهند و به مقابل همه گونه عملیات‌های تروریستی و دیگر کردارهای غیرقانونی استوارند. دلشاد حکیمزاده، مقصد اخبار. идомаи ахбор. бедоршавии табиат ва рӯидани гулҳои мавсимӣ чун пояндози сабзнамо аз пайки нусратфизои фасли гулпӯшу гулрези баҳор мужда меоранд. бо омадани баҳори гулрез марди деҳқон ба корҳои саҳроӣ оғоз намуда сокинон ҷашни байналмилалии наврӯзро бо иҷрои оину анъанаҳои деринаш истиқбол мегиранд. хабарнигорони мо аз манзараҳои зебои гулпӯш ва шукуфтанҳои ғунчаҳои дарахтон дар шаҳри леваканти вилояти хатлон гузориш таҳия намуданд. таваҷҷӯҳ намоед. обу хок, боду ҳаво, шӯълаҳои хуршеди тобон бо ҳам тавъам шуда табиати тоҷикистони азизи моро боз ҳам гуворову сабзу муаттар мегардонанд. имрӯзҳо ки баҳори нозанин ва наврӯзи хуҷастапай наздик мегардад, дашту даман, доманатеппаҳо ва соҳили рудхонаи вахш дар ҳудуди шаҳри леваканд ҳама гулпӯшу гулбасар гардиданд ва сокинони шаҳр ба омади фасли зебои баҳор ва наврӯзи хуҷастапай омодагӣ гирифта оину суннатҳои неку писандидаи аҷдодонро ки ба ҳамин фаслу ба ҳамин айём мутобиқанд анҷом медиҳанд. شاید حالا هستند که در شهر لیوکن علاقه طبیعت زنده شده است. من درختات گل کردن، پمچه کردن. من مردمی خواجگیدارای شهر لیوکن امروزها تیاری برای کشتی بهاری دیده ایستادن. بعد کوشش میکنن زمین را سوارناک و عاقلانه استفاده برند. امروز میبینن که در تاجیکستان ما بهار خوجستپای آمده ایستاده است. درخت و کوه و پشت‌ها سبز و گلپوش شده است. امروز زنان و بانوان شهر لیوکن چخیلی انعنای قدیمه خودمان که هستند به تازه کردن ایوان‌ها در تریزه ها آفتاب کردن کورپچه ها و ماندن سمنک تیاری دیده ایستادند. همین سمنک رمزی بهار است، میوه بهار است. ما با آن خاطر همین سمنک همه کنیم که ای بی کلانمون یاد گرفتگیم سری و پوری شود، دنیا تینجی و امانی شود. ما همین سمنک ها را ساوس کنیم، سمنک در دیگدان میپزنیم، سمنک با در دیگ است میپزن، همینا را به طرز خوب و نغز و به مزه و چخیلی که ما بی کلانمون یاد دادن و خیلی میکنیم که ایامی استفاده بریم دنیامون سری و پوری باشه و ما به نسل امروزه این جوان و جوان دخترک ها همه همینا را نشان میتیم که همینا را یاد بگیرین. آینده ما کلانسال میشیم، شما هم با همین ادامه میتین، با جوانو دمشل انعنه ها را یاد میتین و ادامه دادن میگیرین. در زمینه اعلان کردن سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا در مملکت کار با نظام رقمی وسعت یافته، متخصصان از اصول پیشرفته تکنولوژی اطلاعاتی استفاده نموده سطح و صفت خدمترسانی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول را جهتی وسعت بخشیدن به روند اینوواسیونی و استفاده همه‌جانبه امکانیت‌های تکنولوژی‌های رقمی در اقتصادیات سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلان گردید. وابسته به این کارخانه‌های زیرتابی کارخانه واحد دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول برای بهتر کردن خدمت‌رسانی‌ها به مردم غیر از برنامه الکترونی سیستم خودکاری به قیدگیری تاجیکستان همچنین با 2 مدل نو فعالیت را به راه می‌ماند که من بعد شرایط خدمت‌رسانی خیلی آسان می‌گردد. از январи соли ҷорӣ яъне соли 2025 мо ба таври мукаммалтар ба барномаи низоми иттилоотӣ ба қайдгирӣ гузаштем. мо дар барномаи сабти худкори ба қайдгирӣ
солҳои 2018 то соли 2025 фақат бақайгирандаҳо метавонистанд амалиётҳои шаҳрвандиро, яъне бақайгирии қитъаи замин аз явлигӣ, бинои иstiqomatӣ ва ғайрииstiqomatӣ ва хоҷагирии деҳқонро ба қайд давлатӣ мегирифтанд ва ҳамзамон иқтибос медоданд аз варақаи бақайгирӣ барои хариду фурӯш ба гарав гузоштани манзилҳои иstiqomatӣ. низоми иттилоотии бақайгирӣ чиро дар бар мегирад? ба таври мукаммалтар, васеътар, яъне ҳар як парвандаи заминсозӣ ба воситаи низоми электронӣ бақайгирӣ, ҳар як муроҷиати шаҳрванд парвандаи заминсозӣ ва ҳам шиносномаи техникии ҳар як шаҳрванд ки вақте муроҷиат мекунад ба воситаи низоми иттилоотии бақайгирӣ сари вақт баррасӣ карда мешавад ва ба шуъбаи бақайгирӣ ирсол карда мешавад ва ба тариқи саҳеҳ, мукаммал, осонтар, сари вақттар баррасӣ карда мешавад. низоми иттилоотии бақайдгирӣ аллакай дар шаҳри Ваҳдат, Ҳисор, Турсунзода ва ноҳияҳои Рӯдакию Варзобу шаҳри Нав ба роҳ монда шудааст. тамоми парвандаҳои заминсозии шаҳрвандон минбаъд тариқи электронӣ, тариқи чопӣ ба роҳ монда мешавад ва муроҷиатҳои шаҳрвандон бевосита ба тариқи SMS паёмак ба шаҳрвандон равона карда мешавад ва аз натиҷаи парвандаҳое ки шаҳрвандон муроҷиат карданд ҳамарӯза бохабар мешаванд ва муҳлати муқаррар намудаи қонунгузор қатӣ сари вақт таъмин мегарданд. мутахассисони ин корхонаҳо аз ин пас баъди гирифтани ариза тамоми ҷараёни корро ба воситаи барномаи электронӣ ба анҷом расонида ба муроҷиаткунанда аз рафти корҳо тавассути паёмак ҷавоб мегардонанд. сари вақт кори шаҳрвандон иҷро мешавад. ҳам шахсони воқеӣ, ҳам ҳуқуқӣ дар муҳлати кӯтоҳтарин. вақте шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ муроҷиат мекунанд, дар барнома қабули дархост рақамҳои телефони шаҳрванд ворид гардидад, тариқи паёмак ба шаҳрванд огоҳонда мешавад ки ҳуҷҷатҳои шумо омода шуданду омада мақсад аз корхонаи бақайдгирӣ дастрас намоед. ва ҳам дар кори корхона ҳам мутахассисони қабули ҳуҷҷат, ҳам бақайгирандон шаффоф, одилона, бе ягон камбудӣ ба шаҳрвандон хизмат расонида мешавад. ба ин барнома дар маҷмӯъ 1800 нафар кормандони зертобии корхонаи воҳиди давлатии бақайдгирии молу мулки ғайриманқул ҷалб гардида, ҳамаи онҳо бо компютер таъмин ва ба барнома пайваст мегарданд. вақте шаҳрванд худаш муроҷиат мекунад, ба воситаи барнома муроҷиати шаҳрванд қабул карда мешавад, дар инҷа умуман миёнарав вуҷуд надорад ва ба тариқи саҳеҳ аниқ ҳар як рақами мобилии онҳо SMS паёмак меравад ва сари вақт муроҷиати худро дастрас мекунад. ин низоми хизматрасонӣ бисёр нофаҳмиҳоро аз байн бурда дар як муддати кӯтоҳ ба пешрафти кор ва самаранокии фаъолияти корхонаҳо мусоидат менамояд. таъмини рушди бо низоми зеҳни сунъӣ, рақамикунонии иқтисодиёти миллӣ ва технологияҳои инноватсионӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи давлат буда, дар як муддати кӯтоҳ бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, заминаҳои инфраструктури иқтисоди рақамӣ ва асосҳои ҳуқуқии соҳа ташкилу тақвият ёфтанд. бо дарки муҳимияти мавзӯъ дар шароити муосири рушду таҳкими тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва дар ин ҷода вусъат бахшидан ба раванди рақамикунонии иқтисоди миллӣ ва рушди равандҳои инноватсионии кишвар дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзӯи рақамикунонии идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ ҷанбаҳои ташкили иқтисодӣ баргузор гардид. таъкид шуд ки иқтисоди рақамӣ ин рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ тавассути истифодаи васеъи технологияҳои рақамии компютерӣ мебошад ки барои баландбардоштани маҳсулнокии истеҳсолот, таҷҳизот, нигоҳ доштан, фурӯш ва дастрас намудани молу хизматрасониҳо мусоидат мебошад. дар заминаи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Носири Хусрав бунёди 112 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз қисми зиёди иншооти ҷашнӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. сокинону соҳибкорон дар раванди корҳои созандагӣ саҳм гузошта барои муҳайё намудани шароити созгори кору хизматрасонӣ ҳадаф доранд ки иншооти боқимондаро сари вақту босифат бунёд кунанд. шарҳи бештар дар гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид.
وابسته به دستور سپارش‌های پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان که در پیام نوبتی به مجلس عالی کشور مخصوص تاکید گردیده بود، جهت وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور، امروزها در ناحیه ناصر خسرو تدبیرهای ضروری اندیشیده شده. ساکنان و صاحبکاران در بنیاد انشاءات گوناگون خدمترسانی و معیشی سهم مناسب گذاشته ایستادند. از 112 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز 100 عدد آن به استفاده داده شده است که در نتیجه برای پیدا گردیدن جایهای نو کاری و بهتر گردیدن سطح خدمترسانی به اهالی مساعدت کرده ایستاده است. در این زمینه با مقصد آباد و زیبا گردانیدن کوچه و محل و مهیا نمودن انفراستراکچور ضروری، تعمیر راههای محلی با سطح و صفت بلند ادامه داشته، مسئولین تصمیم دارند تا تجلیل جشن باشکوه ملی تمام راههای ماشینگرد را از نوسازی کرده شرایط رفت و آمد واسطه‌های نقلیات را به مراتب بهتر سازند. اویدی سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ناصر خسرو 112 انشاءات به نقشه گرفته شده بود. کارهای سازندگی و بنیادکاری رفته ایستاده است. در دهه میرگذر که ما قرار داریم جماعت دهاتی خوتالان با دستگیری ساکنان برای سنگفرش کردن راههای بین دهه که در مسافه 4 کیلومتر می باشد، کارهای سازندگی رفته ایستاده است. سال گذشته با دستگیری ساکنان همین محله با چخوری 120 متر آب آشامیدنی برآورده شد که در بلندی جایگیر می باشد، یگان قوه دیگر در کار نیست. تمام محله را با آب آشامیدنی تامین کرده ایستاده است. اساساً سهم صاحبکاران، ساکنان محله و آن نفرانی که نیتی به حج رفتن داشتند سهم خود را در آبادانی ناحیه گذاشته ایستادند. ساکنان جماعت دهات خوتالان ناحیه توسط سهمگذاری صاحبکاران و نفران نیت سفر حج داشته 4 کیلومتر راه محلی دهه میرگذر را سنگفرش نمودند. در این تدبیر مهم با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بیش از 30 عدد تکنیک‌های کاری جلب گردیده تخت و هموارکنی راه با سرعت بلند انجام داده شد. ذکر گردید که چنین روند سازندگی پیوسته در این دهات از جانب ساکنان راه‌اندازی گشته بهر رشد محل شرایط مساعد فراهم گردیده ایستاده است. مورد ذکر است که در زمینه کارهای آبادانی به ساحه معارف توجه خاصه روانه گردیده در این سمت بنیاد مؤسسه‌های نو تعلیمی بیشتر به نظر می رسد. در این برابر مؤسسه‌های موجوده که به تعمیر نیاز دارند از نوسازی شده شرایط سازگار برای نسل نورس مهیا کرده می شود. عین زمان با دستگیری مقامات محلی و جلب همکاران رشد بام مؤسسه تعلیمی رقم 1 ناحیه از نوسازی گردیده ایستاده است که کارهای ساختمانی آن از جانب ساختمانچیان محلی با صفت بلند ادامه دارد. چنین وسعت با مرام سازندگی ها در دیگر انشاءات باقی مانده جریان داشته ساکنان مقصد دارند جشن پرافتخار ملی را در سطح بلند و با دستاوردهای نظررس پیشواز بگیرند. سمندر شاه اسکندر سعید، ناحیه ناصر خسرو، اخبار. گرامیداشتی ارزش‌های اصیل فرهنگی در زمینه راه‌اندازی آزمون و فستیوال‌های جمهوریوی، دستگیری هنرمندان و معرفی شایسته هنرهای مردمی از جمله هنر چکندوزی. در ناحیه یاون دور ناحیوی فستیوال آزمون جمهوریوی 100 رنگ چکن با اشتراک زیاد از 60 هنرمندی با مهارت و زنان و بانوان ناحیه برگزار گردید. گزارش یوسف غنی‌زاده از جریان چورابینی مذکور. با مقصد تشویق و ترغیب анъанаҳои некинёгон муаррифии фарҳангу ҳунари волои халқи тоҷик тарроҳону ҳунармандон ва чакандӯзону наққошон соли ҳафтум аст ки дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат фестивалозмуни ҷумҳуриявии садранги чакан баргузор мегардад. дар ноҳияи ёвон низ даври ноҳиявии фестивали мазкур бо шукӯҳ ва бо иҷрои анъанаҳои дерина намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла либоси миллӣ баргузор гардид. дар даври ноҳиявии фестивалозмуни ҷумҳуриявии садранги чакан масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон ҳунармандон тарроҳон ва занону бонувони ҷамоатҳои ноҳия иштирок намуда намунаи гулдӯзӣ ва кашидадӯзиҳои хешро манзури иштирокчиён карданд. нахуст меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ки аз ҷониби 62 ҳунарманди ноҳия таҳия гардида буд дидан карда ба кори дастии бонувони ҳунарманд баҳои баланд доданд.
дар доираи баргузории даври ноҳиявии фестивал озмуни ҷумҳуриявии садранги чакан дар ноҳияи ёвон тарроҳони моҳиру чирадасти ноҳия намунаи либосҳои чакании омоданамудаи худро пешниҳод карданд. зимни чорабинӣ қайд гардид ки баргузории ин фестивал яке аз тадбирҳои гиромидошти арзишҳои асили фарҳангӣ буда он ба тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, баландбардоштани эътибори нақшу нигор, сӯзанидӯзию гулдӯзии матоъҳои миллӣ, намоиш додани ҳунари волои тарроҳону ҳунармандони ватанӣ равона гардидааст. бояд гуфт ки тавассути ин гуна фестивалу намоишҳо фаъолияти тарроҳию дузандагӣ, рушду тавсеяи корхонаҳои хурди дузандагию истеҳсолӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, қадрдонӣ намудани меҳнати ҳунармандон, чеварон, дузандагон, тарроҳон ва бо дастгирии фаъолияти ҳунармандӣ ин бахшҳои ҳунарҳои дастӣ густариш дода мешавад. дар фарҷоми чорабинӣ иштирокчиёни фаъоли даври ноҳиявии фестивал озмуни ҷумҳуриявии садранги чакан дар ноҳияи ёвон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардида беҳтаринҳо ба даври вилоятии фестивал озмуни ҷумҳуриявии садранги чакан рохат гирифтанд. идомаи барномаи ахбор. артиш кафили амнияту оромӣ ва бақои давлатдорӣ. муҳимтарин дастоварди давлатдории навини тоҷикон ин таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки бо талоши хастанопазир президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар заминаи хушку холӣ аз сифр ба он бунёд гузоштанд. имрӯз инфрасохтори қувваҳои мусаллаҳ аз ҳама ҷиҳат таъмин гардида мутахассисони соҳибкасб дар вазифаҳои муҳими низомӣ ҷалб гардидаанд ва хоки поку муқаддаси ватанро чун гавҳараки чашм ҳимоя мекунанд. ба муносибати 32-юмин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар вазароту кумита, идораву ташкилот, муассисаҳои олии таълимӣ ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ чорабиниҳои тантанавӣ баргузор гардиданд ки аз ҷараёни онҳо хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. ҷамъомади бошукӯҳи ҷашнӣ ба муносибати таҷлил аз 32-юмин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ дар толори асосии вазорати мудофиаи мамлакат чун оини доимии низомиён бо ворид намудани парчами давлатӣ, байрақи ҷангӣ ва баъд аз садо додани суруди миллӣ оғоз гардид ки дар он ҳаятҳои роҳбарию фармондеҳии қувваҳои мусаллаҳ, хизматчиёни ҳарбӣ дастгоҳи марказии вазорати мудофиа, ситоди генералӣ, собиқадорони артиши миллӣ ва дигар меҳмонон ширкат доштанд. қувваҳои мусаллаҳи кишвар яке аз дастовардҳои муҳими истиқлоли давлатӣ ба ҳисоб рафта, он бо дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ, генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар давоми соҳибистиқлолии мамлакат рушду камол ёфтааст. дар чорабинии мазкур бо итминони комил иброз гардид ки имрӯз қувваҳои мусаллаҳи давлатамон бо омодабошии доимии ҷангӣ қодир аст ки вазифаҳои муқаддасу пуршарафи хешро вобаста ба ҳимояи соҳибихтиёрӣ, таъмини сулҳу субот, ҳифзи манфиатҳои давлат ва амнияти шаҳрвандон адо намояд ва дар роҳи боз ҳам баланд бардоштани иқтидори мудофиавии кишвар қадамҳои устувор гузорад. дар охири ҷамъомад як қатор низомиёни ҳарбӣ ин ниҳоди қудратӣ барои хизматҳои шоёни таҳсинашон дар назди халқу ватан ва дар самти ба даст овардани муваффақиятҳои соҳавӣ аз ҷониби роҳбарияти вазорати мудофиа бо медалу ифтихорнома, нишони сарисинагӣ, рутбаҳои навбатии ҳарбӣ ва бо дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. با مقصد استقبال سزاوار از جشن محافظان وطن در کاخ افسران وزارت مدافعه و مؤسسه های تعلیمی حربی تابع این نهاد قدرتی نیز با جلب نظامیان سطح و زینه های گوناگون ارتش ملی، نمایندگان ساختارهای گوناگون کشور و با اشتراک دایره وسیع دانشجویان نظامی کنفرانس های علمی عملی سطح جمهوریوی برگزار گردیدند که در آنها نقش برجسته پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان همچون بنیادگذار ارتش ملی انعکاس یافته وابسته به مرحله های رشد و کمال قوه‌های مسلح جوان تاجیکستان و در دوران استقلال ملی از هر لحاظ تحکیم و تقویت یافتن آن ابراز نظر کرده شد. در دایره برپا نمودن چاره‌بینی های فرهنگی فراغتی و بهر پیدا نمودن استعدادهای نو از میان خدمتچیان حربی در حدود تمام گارنیزون های جمهوری نیز فستیوال آزمون سرود سرباز دایر کرده شد که از جانب سربازان آرایش و به نمایش گذاشتن بهترین صورتگزیته ها،
پیشنهاد روزنامه‌های دیواری و هنرنمایی دسته‌های هوسکار جزء تام به جشن کسبی افسران و عسکران وطن شکوه تازه زم نمود. البته جشن ارتش ملی را به برگزاری مسابقه‌های تیرپرانی و دیگر رقابت‌های ورزشی تصور کردن غیر امکان است. از اینجاست که برای رنگین و خاطرمان برگزار نمودن 32 سالگی تأسیسیابی ارتش ملی در دایره نقشه پیشبینی شده، مسئولین ریاست تیاری جنگی وزارت مدافع بین ساختارهای نظامی مسابقه‌های تیرپرانی صورت گرفته. اینچنین بخشیده به این جشن از جانب کلوب مرکزی ورزشی ارتش برای دریافت جام وزیر مدافع میان خدمتچیان حربی قواهای مسلح، ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق مملکت سلسله چهاربینی‌های ورزشی نیز تشکیل و براه مانده شدند. عموماً به مناسبت تجلیل از 32مین سالگرد تأسیسیابی قواهای مسلح در تمام قسم و واحدهای نظامی گارنیزون‌های جمهوری و قلمرو مملکت چهاربینی‌های گوناگون سیاسی و نظامی، فرهنگی و فراغتی، برنامه‌های رنگین کنسرتی، واخوری‌های سودمند، درهای کشاد و مسابقه‌های حربی ورزشی برگزار گردیدند. خدمت به وطن مادر قرضی فرزندی و ایمانی و وجدانی هر یک جوانمردی با ناموس بوده مکتب بزرگ تربیه اراده، جسارت، شجاعت و وطنداری به حساب می رود. دستگیری و غمخوری رهبریت دولت و حکومت نسبت بهداشت شرایط مادی معیشی افسران و سربازان ارتش ملی شهادت ارزشگذاری به این نیروی توانا و کفیل ثبات و آرامی در کشور می باشد. در چهاربینی سربازان و افسران ریاست خشنهای داخلی و هیئت رهبری کننده مقامات کارهای داخلی اشتراک نمودند. ذکر گردید که با دستگیری رهبریت عالی کشور در چند سال اخیر شرایط خدمتوری در قسم‌های حربی خشنهای داخلی وزارت کارهای داخلی کلاً تغییر کرده بهترین شرایط و امکانات‌های خدمت برای سربازان مهیا گردیده است. در زمان استقلالیت صدها عدد بنا و انشاءات معماری خدمترسانی واحدهای خشنهای داخلی بنیاد و از نوسازی گردیده برای بهداشت فعالیت خدمتی، استراحت و فراغت و وضع مادی و معیشی شرایط مساعد فراهم آورده شدند. سربازان در برابر خدمت ملکه و دانشجوی خود را تکمیل داده به کورس‌های کوتاه مدت جلب گردیده کسب و نرهای گوناگون را از خود می‌نمایند. تاکید گردید که خشنهای داخلی در روزهای بسیار وزین و حساس تاریخ خلق تاجیک تأسیس داده شده است و برای حمایت استقلال دولتی، پایداری دولتداری ملی، حمایت ترتیبات جمعیتی و حفظ حقوق آزادی شهروندان سهمی با سزا گذاشتند. از روزهای اول تأسیسیابی با وجود موجودیت مشکلات اقتصادی اجتماعی، نارسایی تکنیکی، نبودن شرایط مادی و معیشی و انشاءات‌های خدمترسانی کارمندان این نهاد توانستند مسئولیت بزیمه داشته‌شان را با سربلندی اجرا نمایند. در ادامه چهاربینی سربازان برآمد نامده ابراز داشتند که واقعا تن جان سالم بازوان پرقوت و چست و چالاکی خاصه امکان می‌دهد که آنها به اراده و توانایی خود باوری حاصل نموده در پیشگیری کردارهای به جامعه خوفناک مقابله نشان داده بهر تامین آرامی و آسودگی شهروندان سهمی ارزنده گذارند. در انجام چهاربینی با فرمان وزیر کارهای داخلی یک قطار سربازان و افسران ریاست خشنهای داخلی با سپاسنامه و افتخارنامه، نشانهای سرسینگی، مدال و رتبه‌های نوبتی قدردانی کرده شدند. قواهای مسلح حامی مرز و بوم وطن تحت همین عنوان در شهر دوشنبه بخشیده بر روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان چهاربینی سیاسی و فرهنگی برگزار گردید. ذکر گردید که ارتش ملی در دوران صاحب استقلالی مرحله به مرحله قوی‌تر گردیده با دستگیری‌های سرفرمانده عالی قواهای مسلح ژنرال ارتش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با تکنیک و تجهیزات زمان معاصر و همه شرایط ارزنده در این سمت مهیا گردید. تجلیل روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان این افادگر استقلال و صاحب اختیاری، اراده قوی مردم کشور، متانت و مردانگی، وطندوستی و وطنداری فرزندان باننگ و ناموسی آن بوده هر سال در سراسر مملکت با افتخار و احساس بلند ملی تجلیل می‌گردد. در چهاربینی گفته شد که ارتش ملی همچون مکتب شجاعت و مردانگی دانسته می شود، زیرا افسران و سربازان در این مکتب دلیری در برابر ادای قرض شهروندی خود همچون خدمت به وطن اینچنین جسارت و زیرکی آموخته در نتیجه گزارش از سبق حربی جسمن و روحان آب و تاب می‌یابند. افسران و سربازان شجاع وطن، جوانان متین و قوی اراده با اجرای رسالت شهروندی و وطن دوستانه خویش در آینده نیز بهر تامین ثبات و آسایشگی جامعه از حفظ ارزش‌های ملی سهمی سزاوار می‌گذارند. سپس در وضعیت تنتنوی به یکچند افسران و عسکران شجاع وطن برای نشان دادن جسارت و مردانگی در حفظ مرز و بوم کشور سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. برنامه رنگین هنری اهل صنعت فراگیر سرود و ترانه‌های وطن دوستانه
و تلقین کننده خصلت‌های نجیب انسانی بود، خاطر حاضرین را بالیده ساخت. با اقدام کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 32مین سالگرد روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در گیمنازیای حربی به نام وارثان کوروش کبیر قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان چهاربینی تنتنوی برگزار گردید. در چهاربینی نمایندگان کمیته کار با جوانان، وزارت مدافع و افسران و کورسانتان اشتراک و سخنرانی نمودند. ذکر گردید که باعث افتخار است که امروزها مردم شرفمند تاجیکستان روز تأسیسیابی قواهای مسلح را در فضای صلح و ثبات و وحدت و یکدلی جشن می‌گیرند. ارتش ملی در سالهای اولی به دست آمدن استقلال دولتی تأسیس یافته و در دوام این سالها با جهد و تلاش و هدایت و راهنمایی‌های رهبریت عالی مملکت به نیروی پراقتدار و توانمند تبدیل یافت. اشتراکچیان دایر به دستاوردهای ارتش ملی در سالهای استقلال دولتی و شجاعت و دلیری اینچنین اجرای عهدهداری خدمتچیان حربی معروضه‌ها نمودند. در ادامه از جانب کورسانتان گیمنازیای حربی به نام وارثان کوروش کبیر قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان هر گونه مشق و تمرین‌ها به اشتراکچیان نشان داده شد. سپس در وضعیت تنتنوی به یک قطار افسران و کورسانتان جوان و لیاقتمند سپاسنامه و تحفه‌های خاطرمان سرفراز گردانیده شد. جهت خاطرمان تجلیل نمودن این صحنه تاریخی از جانب هنرمندان سرود و ترانه‌های دلنشین پیشکشی حاضرین گردید. در خدمات اجرای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با افتخار تجلیل 32مین سالگرد تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همایش دایر گردید. در همایش رهبریت و کارمندان خدمات اجرای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اینچنین کارمندان اتفاق نویسنده تاجیکستان اشتراک نمودند. ضمن برآمد مسئولین خدمات اجرای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قید نمودند که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در دوره دشوار سیاسی کشور تأسیس یافته با تلاش‌های پیگیرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مدت کوتاه تاریخی به نیروی قدرتمند نظامی محافظ صلح و ثبات و فضای آرام و آسوده مملکت تبدیل یافته در حفظ استقلال دولتی و ساخت کنستیتوسیونی کشور و حمایت مرز و بوم وطن سهمی سزاوار گذاشت. حکومت مملکت از روزهای نخستین تأسیسیابی قواهای مسلح با وجود امکانیت‌های نهایت محدود اقتصادی و مالیوی برای بنیاد انفراستراکچور نظامی تأسیس جزء و تام‌های مخصوص گردانیده شده، تامین کردن آنها با تکنیک و تجهیزات زمانوی و فراهم آوردن شرایط ضروری برای خدمت و زندگی تمام تدبیرها را عملی نمود و این روند را نیز ادامه داده ایستاده است. سپس از جانب رهبریت خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با یک قطار کارمندان رتبه‌های درجوی نوبتی داده شد. قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان که یکی از رکن‌های اساسی دولتداری ملی امان بوده بعد از 1.5 سال به دست آوردن استقلال دولتی یعنی 18 دکبر سال 1992 در مرحله نهایت وزنین و حساس تاریخی در شرایطی که بقای دولت مستقل تاجیکان تحت خطر جدی قرار داشت تأسیس داده شدند. 23 فوریه سال 1993 اولین رسمی گذشت نظام افسران و سربازان دایر گردید. این نکته ضمن برگزاری همایش که بخشیده به 32مین سالگرد تأسیس قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان برگزار گردید ابراز شد. در همایش مسئولین اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، وزارت مدافع، عالمان و کارشناسان اشتراک نمودند. ذکر گردید که حکومت مملکت بهر مستحکم نمودن قابلیت مدافعوی ارتش ملی، بلند برداشتن سطح آماده‌باشی جنگی، بهتر گرداندن شرایط مادی تکنیکی و بهتر نمودن وضع اجتماعی خدمتچیان حربی پیوسته غمخواری ظاهر می‌نماید. محض نتیجه همین غمخوری‌های روزافزون است که امروز ارتش ملی ما به نیروی توانای حربی و سپری با اعتماد صلح و ثبات تبدیل یافته است. با نظرداشت آنکه صف قواهای مسلح کشورمان را اساساً جوانان تشکیل می‌دهند، تربیت حربی و تندرستی و تقویت حس ملی سربازان آینده از وظیفه‌های مهمترین مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، عالی، کسبی و اهل جامعه به حساب می‌رود. با این مقصد همه‌جانبه آموختن تاریخ خلق تاجیک، افتخار از آن و گذشتگان شرفمند خویش، قهرمانان ملی خلقمان و دیگر فرزندان سرسپرده ملت بسیار مهم میباشد. 32 سال است که هیئت شخصی قواهای مسلح کشور رسالت مقدس خود حمایه امنیت دولت صاحب استقلال و زندگی آرام و آسایشته مردم تاجیکستان را با استواری و فداکاری اجرا کرده ایستاده است. به این مناسبت در اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان چهاربینی برگزار گردید. تاکید گردید که خدمت حربی نشانه روشن احساس وطن دوستی، درک ضرورت و اهمیت حمایت دولت
و خلق تاجیکستان میباشد. برای ساختارهای نظامی تمام شرایط فراهم آورده شده است. حکومت مملکت در دایره برنامه‌های رشد قواهای مسلح و جهت به مکتب واقعی آماده‌سازی محافظان وطن تبدیل دادن جزء تام‌های نظامی از همه ذخیره‌ها استفاده می‌کند. زیرا در مرحله امروزه دولتداری ملی فضای آرام و آسوده وطن و تامین امنیت دولت و جامعه از سطح مسئولیت شناسی و صداقت نظامیان از سرباز قطاری تا افسر عالی رتبه وابسته می باشد. امروز در برابر دیگر وزارت و اداره‌های دولتی در سرداره بورگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به جشن 32مین سالگرد روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همایش برگزار گردید. مسئولین ابراز داشتند که مردم تاجیکستان با خدمتچیان حربی قواهای مسلح خود افتخار نمودند. در سیمای هر یک آنها فرزندان دلیر و شجاع وطن عزیزمان را می‌بینند و باور دارند که آنها به سوگند حربی خود همیشه صادق و وفادار می‌مانند. هر یک افسر و سرباز شجاع کشور همچون سپر با اعتماد وطن در اجرای وظیفه‌های خدمتیشان باید همیشه هوشیار و زیرک باشند و هرگز فراموش نکنند که فضای آرام و آسوده امروزه تاجیکستان صاحب استقلال بر عوض جان صدها نفر جوانمردان با ننگ و ناموس ملت به دست آمده است. به تاکید اشتراکچیان همایش خدمت در صف قواهای مسلح و حفظ دولت و ملت مرز و بوم کشور برای هر یک شهروندی که آن را سربلندانه اجرا نموده است افتخار بزرگ است. ارتش ملی رکنی مهمی دولتداری تحت همین عنوان امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان با مناسبت 32 سالگی روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همایش علمی فرهنگی برگزار گردید. در چاره‌بینی جشنی ریاست دانشگاه آموزگاران و دانشجویان و نمایندگان وزارت مدافع اشتراک داشتند. تاکید شد که زحمت و تلاش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بود که با تأسیس ارتش ملی تاجیکستان از بحران سیاسی رها یافته به روزهای پرسعادت رسیده است. ارتش ملی کفالت پایداری وحدت و ثبات جامعه در روند پرحساس جهانی معاصر می باشد. ذکر شد که وطن دوستی و میهن محوری جوانان نیروی اساسی ارتش ملی می باشد. با این نظر داشت جوانان به خویشتن‌شناسی و تندرستی و ارزش‌گذاری بیشتر به مقدسات ملی دعوت شده. تاکید گردید که مقدس‌ترین ارزش حیات دوست داشتن و صادقانه محافظت کردن مرز و بوم وطن می باشد. نقش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تأسیس و تشکل ارتش ملی از آغاز تا امروز محوری می باشد. تاکید گردید که در شرایط امروزه داشتن ارتش ملی یکی از شرط‌های بقا و پایندگی است. سال 2024 تاجیکستان در جهان یکی از کشورهای امن‌ترین دانسته شد که این پیش از همه صداقت و متانت سربازان ارتش ملی و دیگر مقامات حفظی حقوق می باشند. گفته شد که قواهای مسلح مملکت یکی از شاخص‌ستون‌های دولت صاحب استقلال تاجیکستان محسوب یافته، کفیل صلح و ثبات، ولایت قانون، ترتیبات حقوقی و در مجموع تحکیم اقتدار مدافعوی کشور می باشد. در ادامه همایش چندی از استادان و کارمندان دانشگاه ملی تاجیکستان با افتخارنامه، رتبه‌های حربی و مدال‌های جشنی قدردانی شدند. همایش را چاره‌بینی فرهنگی که از جانب انسامبل نوروزی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان تهیه گردیده بود حسنی انجام بخشید. дар донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ бахшида ба 32 солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар мавзӯи артиши миллӣ сипари боэътимоди соҳибистиқлолӣ ва ваҳдати миллии тоҷикистон ҳамоиши идона баргузор гардид. дар ҳамоиши идона раёсати донишгоҳ ва ҳайати васеъи омӯзгорону донишҷӯён иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид ки дар марҳилаҳои таърихии инкишофи худ қувваҳои мусаллаҳи кишвар зина ба зина комилтар гардида иқтидори муҳофизатиаш баҳри ҳифзи манфиатҳои давлату миллат боз ҳам афзуд. шоистаи таъкид аст ки дар ташкили артиши миллӣ саҳми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон хеле бузург аст. имрӯз қувваҳои мусаллаҳи кишвар сипари боэътимоди давлат маҳсуб ёфта
сафи онро аксар ҷавонон ташкил медиҳанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳояшон иброз менамоянд ки ҷавонони мо дар рушди ҳама соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар саҳми арзишманд гузошта, нақши онҳо аз иштирок дар бунёди иншоотҳои азими кишвар то хизмати содиқона дар сафи қувваҳои мусаллаҳ, ҳифзи сарҳади давлатӣ, суботу оромии мамлакат ва ҳаёти осоиштаи мардуми Тоҷикистон арзандаи таҳсин ва боиси ифтихори ҳар яки мо мебошад. дар идома иштирокчиён мавзӯъҳои хешро доир ба таърихи таъсиси артиши миллӣ, моҳият ва хусусиятҳои он, рушду пешрафти он дар замони соҳибистиқлолӣ манзури ҳозирин намуданд. дар фарҷоми ҳамоиши идона ба як зумра омӯзгорон барои фаъолияти самарабахш сипосномаҳо тақдим карда шуд. ба муносибати 32-солагии таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур чорабинӣ баргузор гардид. ҳозирин ба талабот мутобиқ шудани шароити хизматро дар сафи қувваҳои мусаллаҳ бо шарофати истиқлолии давлатӣ ба дастгириву таваҷҷӯҳи пайвастаи сарвари кишвар марбут донистанд. дар баробари омодакунии мутахассисони соҳаҳои кишоварзӣ, муҳандисӣ ва иқтисодӣ ҳамзамон тавассути кафедраи ҳарбии донишгоҳ ва чорабиниҳои алоҳидаи мақсаднок мутахассисони оянда дар роҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ба камол расонида мешаванд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ҳамчун мактаби мардонагӣ пазируфта шуда, сарбозону афсарон ҳамарӯза бо ҳушёрию зиракӣ масъулияти асосии худ ҳимояи марзу буми ватанро масъулиятшиносона иҷро мекунанд. ҳозирин зимни чорабинӣ дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ҳифзи меҳан, таҳкими истиқлол ва иқтидори мудофиавии ватанро вазифа ва қарзи шаҳрвандӣ ҳар фард маънӣ дод карданд. имрӯз қувваҳои мусаллаҳ ба сипари боэътимоди давлату миллат табдил ёфтааст. 23 феврали соли 2025 аз рӯи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ки яке аз рукунҳои асосии давлатдорӣ ба ҳисоб меравад, 32 сол пур мешавад. бахшида ба ин санаи таърихӣ дар коллеҷи технологии шаҳри Душанбе чорабинӣ баргузор гардид. иштирокчиён ҳангоми суханронӣ таъкид карданд ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон зодаи давруни истиқлол ва яке аз дастовардҳои муҳимтарини он ба ҳисоб рафта, аз рӯзҳои аввали таъсис вазифаи муқаддасу пуршараф ҳимояи соҳибихтиёрии давлат, таъмин намудани сулҳу собот, ҳифзи амнияти давлат ва ҷомеа ба дӯши он гузошта шуд. гуфта шуд ки артиш ҳамчун мактаби мардонагӣ пазируфта шуда, тавассути он сарбозону афсарон ҳамарӯза ба таълиму тамрин машғул мешаванд. онҳо вазифаҳои пурмасъулиятро ҳушёронаю зиракона иҷро намуда, марзу буми Тоҷикистонро ҳифз менамоянд. бо таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қонунгузории ҳарбӣ низ ташаккул ёфта, чанд санади муҳими меъёри ҳуқуқӣ дар таҳрири нав қабул гардид. иброз гардид ки Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин шаҳрномаҳои байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи таъмини амнияти ҳарбӣ ташкил гардида, чун миллати сулҳудӯст ва сулҳпарвар барои ҷомеа адои хизмат намуда, халқу миллатро аз таҳдиду хатарҳо ҳифз менамоянд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид менамоянд ки қувваҳои мусаллаҳ дар роҳи ҳифзи дастовардҳои истиқлолият ба эътидод овардани вазъи мамлакат ва пуштибонии сулҳу субот, фурӯнишондани ошӯбҳои исьёнгарона ва зарбаи қатъӣ задан ба ҳамлаҳои берунӣ, несту нобуд кардани гурӯҳ ва дастаҳои мусаллаҳи ҷинояткор ва қочоқи маводи мухаддир хизмати беназир намуданд. дар фарҷоми чорабинӣ баҳри болидароҳии иштирокчиён барномаи фарҳангӣ намоиш дода шуд. имрӯз дар муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болоявқат дар шаҳри Душанбе 32-солагии рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланд таҷлил гардид. ҳимояи марзу буми ватан дар қатори арзишҳои муқаддаси давлатию миллӣ, забон, таърих, фарҳанг ва дигар дастовардҳои замони соҳибистиқлолии мамлакат ба шумор меравад. артиши миллии Тоҷикистон дар давраи душвори таърихӣ 23 феврали соли 1993 таъсис дода шуда, дар ҳифзу
таҳкими пояҳои давлати соҳиби истиқлоли тоҷикон нақши назаррас гузоштааст. қувваҳои мусаллаҳ дар ҳар давру замон барои ҳар як давлати соҳиби истиқлол кафили бехатарӣ ва таъминкунандаи ҳаёти осудаи мардум мебошад. гуфта шуд ки бо талошҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохторҳои низомӣ мустаҳкам гардида бо таҷҳизоти замонавӣ ва инфрасохтори муосир таъмин шуданд. имрӯз қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон пурқудрату тавоно буда дар таъмини амнияти миллӣ ва ҳифзи марзу бумии ватан нақши калидӣ дорад. артиши миллӣ чун мактаби шуҷоату мардонагӣ дониста мешавад, зеро ҷавонон дар ин мактаби далерӣ дар баробари адои қарзи фарзандӣ дар назди ватан ҷасорату зиракӣ меомӯзанд. дар идома гуфта шуд ки артиши миллӣ дар натиҷаи тадбирҳои дурандешона ва бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат имрӯз бо мутахассисони дорои донишу малакаи баланди касбӣ ва техникаву таҷҳизоти муосир таъмин шуда ба як артиши тавоно дорои ҷузу томҳои замонавӣ табдил ёфтааст. дар хизмати фарҳангии чорабинӣ суруду таронаҳо дар васфи ватану модар пешниҳодӣ ҳозирин карда шуд. имрӯз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун сипари боэътимоди давлату миллат пояҳои истиқлоли давлатиро боз ҳам устувортар мегардонад. ин нуқта дар ҳамоише ки дар муассисаи дармонгоҳи стоматологии кӯдаконаи шаҳрии рақами 2 ба ифтихори 32-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид иброз шуд. ба таъкиди иштирокчиёни ҳамоиш артиши миллӣ сипари боэътимоди миллат ва осудагии давлат ба ҳисоб рафта мо бо ҷавонмардони соҳибватани тоҷик ифтихор мекунем. дар ин муддати кӯтоҳи тарихӣ ҷузъу томҳои артиш ба нерӯи қудратмандии низомӣ муҳофизи сулҳу субот ва фазои орому содиқона хизмат менамоянд. чунки ин родмардони миллат кафили зиндагии орому босуботи мо ва ҷомеаи мо ба ҳисоб мераванд. дар фарҷом ба як зумра кормандони фаъоли муассисаи дармонгоҳи стоматологии кӯдаконаи шаҳрии рақами 2 сипосномаҳо тақдим карда шуд. ба ифтихори ҷашни 32-солагии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаи давлатии китобхонаи марказонидашудаи шаҳрӣ ба номи Абулқосим Лоҳутии шаҳри Душанбе ҷамъомади тантанавӣ доир гардид. дар чорабинии масъулини китобхона афсарону сарбозон иштирок намуданд. масъулини китобхона зимни баргузории чорабинӣ аз таърих ва роҳи тайннамудаи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ёдовар шуда изҳор намуд ки 32 сол қабл замоне ки давлати ҷавони тоҷикистон дар ҷодаи бунёди аркони давлатдории мустақил қадамҳои аввалини худро мегузошт, артиши миллӣ ҳамчун яке аз рукунҳои муҳимтарини он таъсис дода шуд. имрӯз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон рисолати касбии худро сарбаландона ба ҷо оварда дар таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва истиқлоли сулҳу субот ҳамчун нерӯи тавоно ва қудратманд саҳми босазо гузошта истодаанд. ба таъкиди иштирокчиёни ҳамоиш аз оғози таъсис то имрӯз ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар лаҳзаҳои бисёр ҳассосу тақдирсоз борҳо садоқати худро ба ватан ва миллати худ, ҳукумат ва президенти ҷумҳурии тоҷикистон собит сохтаанд. адои хизмат дар сафҳои артиши миллӣ на танҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ, балки мояи ифтихор ва шарафи бузург буда, хизмати ҳарбӣ ба ҳар як ҷавонмард ҳамчун мактаби ҷасорату матонат, дӯстиву рафоқат ва худогоҳиву меҳанпарастӣ хизмат мекунад. дар идомаи ҳамоиш аз ҷониби масъулини китобхона ба афсарону сарбозон китобҳои таърихи шаҳри Душанбе, энциклопедияи шаҳри Душанбе ва парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тақдим карда шуд. кормандони ҷамоати шаҳраки шоҳтемуриён низ дар баргузории ҳар як иду ҷашнҳо бо таҳияи беҳтарин барнома хотири иштирокдоронро шод менамоянд. қабл аз оғози чорабинӣ чун анъана суруди миллӣ ба таври зинда аз ҷониби оркестри нафасӣ садо дод. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ зикр доштанд ки бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шахсан президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон артиши миллӣ марҳила ба марҳила устувору қавитар гардида бо техникаву таҷҳизоти муосир таъмин шуд ва ба нерӯи пурқудрати дорои ҷузъу томҳои замонавӣ табдил ёфт. ҳоло артиши миллии Тоҷикистон ҳамчун нерӯи обутобёфта бо шуҷоату қаҳрамонӣ ҳамчун муқаддасоти миллӣ рукни муҳими давлатдории миллӣ дониста мешавад. дар чорабинии хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Хоруғ низ бо беҳтарин баромад хотири ҷамъомадагонро шод намуданд. барои нишон додани фаъолияти пурсамар ва иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ ба сарбозон ва афсарони қисми низомӣ сипоснома тақдим карда шуд. аҳли фарҳанги шаҳри Хоруғ бо дастаголи мусиқии чорабиниро боз ҳам зебо намуданд.
бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар раёсати қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар шаҳри бохтар чорабинии идона баргузор гардид, ки дар рафти он масъулини вилояти хатлон иштирок намуданд. роҳбарияти вилоят аз рушди бонизоми ҷузъу томҳои артиши миллӣ ёдовар шуда хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистонро барои фарзандони содиқи ватан шарафи бузург номиданд. дар идомаи чорабинӣ аз таърихи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ёдовар шуда саҳми артиши миллӣ дар таҳкими сулҳу субот ва ҳифзи истиқлолияти давлатӣ таъкид карда шуд. иброз гардид ки маҳз бо талошҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон имрӯз қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба як сохтори қавӣ дорои нерӯи ҷангии баланд ва техникаву таҷҳизоти муосир табдил ёфтааст. ҳамчунин дар ин рӯз 250 нусха адабиёти бадеӣ ки дар доираи аксияи тақдими китоб ба сарбозони шуҷои ватан таҳти унвони саҳифае ки қалбҳоро мепайвандад аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри бохтар ҷамъоварӣ шудааст, ба раёсати қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар шаҳри бохтар тақдим карда шуд. ҳамчунин дар доираи чорабиниҳои барномаи фарҳангии идона бо иштироки аҳли фарҳанги шаҳри бохтар баргузор гардида сурудҳои ватандӯстона ва порчаҳои ҳунарӣ марбут ба ҳаёти низомиён манзури ҳозирин гардонида шуд. 21 феврали соли 2025 дар шаҳри бишкек таҳти роҳбарии ҳамраисони ҳайъатҳои ҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатии тоҷикистон ва қирғизистон Саймумин Ятимов ва Қамчибек Ташиев ҷаласаи муштараки ҳайъатҳои ҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатии тоҷикистону қирғизистон баргузор гардид. дар ҷараёни мулоқот роҳбарони ҳайъатҳои ҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон гузориши роҳбарони гурӯҳҳои кории топографӣ ва гурӯҳҳои корӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқии ҳайъатҳои ҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатии тоҷикистону қирғизистонро шунида натиҷаи корҳои анҷомдода оид ба таҳияи ҳуҷҷатҳои ниҳоӣ оид ба делимитатсияи сарҳади давлатии тоҷикистону қирғизистонро тасдиқ намуданд. ҷонибҳо лоиҳаҳои шартнома байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон дар бораи сарҳади давлатии тоҷикистону қирғизистон, созишнома байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон дар бораи сохтмон ва истифодаи роҳҳои автомобилгард, ободонӣ ва истифода намудани чороҳҳои роҳҳои автомобилгард ва созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва девони вазирони ҷумҳурии қирғизистон оид ба таъмини дастрасӣ ба иншооти хоҷагии об ва энергетикиро имзо гузоштанд ва супориш доданд ки барои гузарондани расмиёти дохили давлатӣ ҷиҳати мувофиқа намудан дар чорчӯби шартномаҳои байналмилалии дуҷониба дахлдор оғоз намоянд. пас аз анҷоми ҷаласаи муштарак протоколи дахлдор ба имзо расид. ҷаласа дар фазои дӯстона ва ҳусни тафоҳум баргузор гардид. Сегодня, 21 февраля 2025 года, в городе Бишкеке, Киргизской республики, произошли важные мероприятия. События, о котором все время говорили комиссии по делимитации и демаркации государственных границ между Республикой Таджикистан и Кыргызстан свершилось. Выполняя воли глав наших государств, многоуважаемого президента Республики Таджикистан Думашевича Рахмона и многоуважаемого президента Киргизской республики Садира Нургужевича Жапарова, после долгой, трудной, но все-таки эффективной работы подготовлены и парафированы
соглашение по водно-энергетическим и дорожно-транспортным инфраструктурам. Самый важнейший исторический документ, который парафирован сегодня, является договор о делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Таджикистан и Республикой Кыргызстан. В данном очень сложной работы, которые они прошли под непосредственным руководством глав наших государств, наконец, эти документы логически пришли к завершению. Эти важнейшие правовые документы представлены высшим руководством наших государств на рассмотрение и подписание. В случае их реализации будет поставлен конец столетний спор между двумя братскими республиками, касающийся проблем государственной границы. И эти исторические документы после их подписания главами наших государств будут служить историческим чаянием наших народов. Они будут служить интересам политических, экономических, социальных, культурных и иных интересов наших народов, в интересах их развития, процветания. Спасибо. Уважаемые друзья, уважаемые журналисты, сегодня для нас, для жителей двух стран, для граждан двух стран, Кыргызстана и Таджикистана, особенный день, исторический день. Мы сегодня подписали окончательный протокол о делимитации границы между нашими странами, Кыргызстаном и Таджикистаном. Как выше отметил уважаемый Самир Саттарович, о том, что нами были подготовлены несколько документов для подписания дальнейших для руководителей. Это первый договор о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Второй – это соглашение между нашими правительствами по объектам, энергообъектам и энергоресурсам, то есть объектам водных ресурсов. Это третье соглашение, это соглашение о использовании перекрестных дорог и строительства новых дорог. Таким образом, мы сегодня окончательно завершили согласование. И сегодня наша комиссия, Государственная комиссия по делимитации и демаркации официально объявляет тем, что мы полностью по всей протяженности наших границ согласовали. Я в этой работе благодарю всех членов нашей комиссии, обоих государств. И особенно я хотел бы поблагодарить уважаемого Самира Саттаровича за то, что он действительно оказал очень большое содействие совместно с нашими группами данную работу завершили. Спасибо. Спасибо. артиш кафили амнияту оромӣ ва бақои давлатдорӣ. Муҳимтарин дастоварди давлатдории навини тоҷикон ин таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки бо талоши хастанопазири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи хушку холӣ аз сифр ба он бунёд гузоштанд. Имрӯз инфрасохтори қувваҳои мусаллаҳ аз ҳама ҷиҳат таъмин гардида мутахассисони соҳибкасб дар вазифаҳои муҳими низомӣ ҷалб гардидаанд ва хоки поки муқаддаси ватанро чун гаҳвараки чашм ҳимоя менамоянд. ҳоло гузориши омода намудаи ҳамкоронамон идома бахши ҳамин мавзӯъст. гардонида шуд.
ҳамчунин дар идомаи тантанаҳои ҷашнӣ бо иштироки масъулини вилоят дар толори театри мусиқии мазҳакавӣ ба номи ато муҳаммадҷонови шаҳри бохтар чорабинии идона доир карда шуд. боиси сарфарозист ки тӯли 32 соли таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгириҳои пайвастаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам эмомалираҳмон ба як нерӯи тавонову муҳофизгари марзубум табдил ёфт. иброз гардид ки тамоми ҷузъу томҳо дар вилояти хатлон амаликунандаи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо базаи моддиву техникӣ таъмин буда барои шароити муносиби хизмати ҳайати шахсии онҳо корҳои назаррас анҷом дода мешавад. ҳифзи марзубуми мамлакат ва таъмини амнияти давлату миллат ва суботу оромии ҷомеа танҳо бо доштани қувваҳои мусаллаҳи муташаккилу тавоно ва муҷаҳҳаз бо таҷҳизоту техникаи пешрафтаи ҳарбӣ ва муҳимтар аз ҳама хизматчиёни ҳарбии ватандӯсту ватанпараст далеру ҷасур ва содиқ ба давлат ва халқи тоҷикистон имконпазир мебошад. дар қисмати дигар ба як зумра сарбозону афсарони содиқи ватан бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо ифтихорномаву сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. дар фарҷоми чорабинии идона аз ҷониби аҳли фарҳангу ҳунари вилоят суруду таронаҳои ватандӯстона ки саршор аз васфи ватандорӣ буд пешкаши иштирокдорони чорабинӣ карда шуд. ҷашни 32-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистонро дар шаҳри Кӯлоб дар майдони сафароии қисми низомии 13483 деҳи вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ки дар маркази шаҳр воқеъ гардидааст бо иштироки афсарону аскарон, кормандони ҳифзи ҳуқуқу тартибот, ташкилоту муассисаҳо ва сокинон бо ҳисси ифтихор аз таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат нисбат ба таҳкими нерӯи мудофиавии кишвар, ҳифзи дастовардҳои истиқлолият, таъмини оромӣ осоиштагӣ, ҳимояи марзу буми давлатӣ ва фароҳам овардани шароит барои хизмати содиқона дар назди модар ватан бо самимияти бепоён ва дар сатҳи баланду хотирмон истиқбол гирифтанд. ин чорабинӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. зимни баромадҳо қайд гардид ки артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои мавҷудияти худ аз мактаби бузурги обтоби мардонагӣ гузашта соҳиби таҷрибаи зарурӣ гардид ва имрӯз вазифаи муқаддаси худро бо сарбаландӣ дар назди халқу ватан ва миллат ба ҷо оварда сулҳу оромӣ, амнияти кишвар ва меҳнати бунёдкоронаи мардумро бо дилу ҷон ҳифз менамояд ва садоқати худро ҳамчун муҳофиз ва такягоҳи боэътимоди ватану ватандорӣ собит месозад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалираҳмон таъкид намуданд ки ман ба ҳисси баланди миллӣ ва матонату мардонагии хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистони озод эътимод дорам ва бо ифтихору итминон иброз медорам ки онҳо минбаъд низ истиқлолу озодии ватани маҳбубамон, амнияти давлат ва суботу оромии мардуми моро чун сипари боэътимод ҳимоя мекунанд. хизматчиёни ҳарбӣ дар навбати худ бо меҳнати содиқонаю садоқатмандонаи ҳаррӯза борҳо собит карданд ки ба ин боварии пешвои муаззами миллат сазоворанд ва ҳимоятгарони ҳақиқии манфиатҳои миллӣ, муқаддасоти давлати соҳибистиқлол ва таъмини амнияти давлату ҷомеа мебошанд. ин аст ки ҳамасола ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар аз шаҳри Кӯлоб ҷавонони нерӯманд ва ғайюру далер ба ҳимояи марзу буми кишвар мераванду баҳри ҳимояи ҳар як каф хоки муқаддаси ватан сина сипар менамоянд. дар идомаи чорабинӣ барои тарбияи ватандӯстию ватанпарварии ҷавонон, омода кардани ҷавонон барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба як зумра иштирокчиён сипоснома ва тӯҳфаҳо тақдим гардид. ҳамзамон як теъдод китобҳои тозанашрро ба ин қисми низомӣ тақдим намуданд. дар майдон машқҳои тактикии сарбозон намоиш дода шуд. барномаи рангини ҳунармандону санъаткорон ки саропо таҷассумгари тоҷикистон, сулҳу ваҳдат ва ифтихор аз ватандорӣ буд, пешниҳоди тамошобинони сершумор гардид. таҷлил аз рӯзи артиши миллӣ дар шаҳри норак бо роҳандозии як қатор тадбирҳои ҳадафмандона ки моҳияти он тарғиби хештаншиносию ватандӯстиро дар замири наврасону ҷавонони мамлакат боз ҳам бедор менамояд ва бо доир намудани чорабинии хотирмон бо иштироки намояндагӣ аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, бахшҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳр, соҳаи маориф, ҷавонон, тандурустию фарҳанг дар сатҳи баланд баргузор карда шуд. иброз гардид ки артиш сипари амн, рамз
توان و اقتدار و آن همچون هدف اصلی قواهای مسلح تاجیکستان تأمین امنیت خلق و وطن محسوب می‌یابد. 23 فوریه با تأسیس قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان که یکی از رکن‌های اساسی دولتداری به حساب می‌رود 32 سال پر می‌شود. قواهای مسلح تاجیکستان زاده دوران استقلال و یکی از دستاوردهای مهمترین آن به حساب رفته از روزهای اول تأسیس وظیفه مقدس و پرشرف حمایه صاحب اختیاری دولت، تأمین نمودن صلح و ثبات، حفظ امنیت و دولت و جامعه به دوش آنها گذاشته شد. ارتش ملی جزئی جدا نشونده مدافعوی هر ملت و دولت محسوب یافته، هدف و مقصد اصلی آن تأمین امنیت خلق و وطن می باشد. همین طریق تأمین و تنظیم صلح و ثبات و بخطری شهروندان بر دوش سپر ملت واگذار گردیده، آن رمز انتظام، دلیری و شهامت و وطن دوستی نیست می باشد. در انتهای چاره‌بینی با شرکت فعالانه اهل هنر قصر فرهنگ شهر نورک بخشیده به 32 سالگی روز ارتش ملی برنامه رنگین عبارت از صوت و نوا و سرودهای ترنم وطن دوستانه پیشنهاد حاضرین گردانیده شد. дар ҳошияи тантанаҳои ҷашнӣ ба муносибати 32 солагии рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон ба қисми низомии 6593 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи ёвон ташриф оварда бо шароити хизмати сарбозону афсарон аз ҷумла ҷойи хоб, ошхона ва китобхонаи қисми низомӣ шинос шуданд. дар ин рӯз бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳми шахсони саховатпеша эҳсонкор барои афсарону сарбозон дастурхони идона ороста шуд бо мақсади муҳайё намудани шароити беҳтари зиндагӣ ва хизмат барои афсарону сарбозон дар қисми низомии мазкур шароити хуб фароҳам оварда шуда онҳо содиқонаву софдилона хизмати модар ватанро адо намуда истодаанд. дар ин рӯз ҳамчунин аксияи аёдати сарбоз доир гардид ки дар доираи он модарони сарбозон бо фарзандони худ дидорбинӣ намуданд. дар идома баҳри болидарӯҳии сарбозону афсарон барномаи фарҳангӣ баргузор гардид ки дар он масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон, собиқадорон, сарбозону афсарон ва волидайни сарбозон иштирок намуданд. зимни чорабинӣ қайд гардид ки хизмат ба ватан мактаби шуҷоату мардонагӣ буда ҳимояи марзу бӯми кишвар вазифаи муқаддасу пурмасъулият мебошад. имрӯз бо дарки муҳимияти ин масъала ҷавонони далеру ҷасури тоҷик ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил шуда бо матин иродагӣ ва ғайрату шуҷоати хос сарбаландона хизмати модар ватанро адо мекунанд. дар идома як қатор хизматчиёни ҳарбӣ, афсарон ва собиқадорон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ гардиданд. сипас барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон пешкаши ҳозирин гардонида шуд. сокинони ноҳияи мир Саид Али Ҳамадонӣ дар заминаи ташаббус ва иқдомоти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 32-юмин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистонро бо таҳияи силсила чорабиниҳои идонаи ватандӯстона дар муассисаву ташкилот, ҷамоатҳои деҳот, қисмҳои ҳарбӣ ва муассисаҳои фарҳангӣ дар шакли оммавӣ истиқбол намуданд. ин навбат чорабинии тантанавии ҷашнӣ дар толори филармонияи мардумии ноҳия бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони ҳифзи ҳуқуқ, идораву муассисаҳои гуногун, афсарону сарбозон ва доираи васеи ҷавонону сокинони маҳаллӣ баргузор шуд. қисмати тантанавии чорабинӣ бо пешниҳоди баромаду маърузаҳои шодбошӣ ҷараён ёфта доир ба давраҳои таърихии давлатдории тоҷикон ва марҳилаҳои ибтидоии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ дар замони соҳибистиқлолӣ, ғамхориву ташаббускориҳои бузургу беназири сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва аз пешрафту дастовардҳои 32 соли мавҷудияти артиши миллӣ ёдовар шуда, таҷлили ҳамасолаи ин ҷашни бошукӯҳу пурифтихорро дар қаламрави мамлакат нишон аз соҳибихтиёриву мустақилият, озодиву ҳамаромӣ ва иттиҳодии мардуми кишвар унвон намуда, заминаи асосии ин дастовардҳоро дар пойдориву устувории қувваҳои мусаллаҳи кишвар ва хизмати содиқонаи афсарону сарбозони шуҷои ватан маънидод карданд. таъкид шуд ки артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳифзи ватану миллат, гиромидошти арзишҳои миллӣ ва таъмини амну осоиштагии ҷомеа нақши бағоят муҳим дорад. зимнан дар идомаи чорабинӣ ба як зумра афсарону сарбозон, кормандони ҳифзи ҳуқуқ, фаъолону
намояндагони ниҳодҳои гуногуни ноҳия ҷиҳати хизмати содиқона дар ҳифзи ватан ва саҳм гузоштан дар ободониву пешрафти ҷомеа сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. ҳамзамон пешниҳоди саҳначаи тарбиявӣ дар мавзӯи хизмат ба ватан, ифтихор ва қарзи шаҳрвандист аз ҷониби ҳунармандон дар сатҳи баланд иҷро гардид. дар қисмати хотимавӣ барномаи идонаи фарҳангии ҳунармандони ноҳия иборат аз сурудҳои ватандӯстона пешниҳоди ҳозирин карда шуд. ибтидои чорабинӣ ватандӯстона ба муносибати солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар қисми ҳарбии отряди сарҳадии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ аз ҷониби волидон бо дастовези идона бо аёдату шодбошии сарбозон оғоз ёфт. Тадбири мазкур бо дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва саҳму ташаббуси бахши кор бо занон ва оила, инчунин бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия амалӣ гардид. дар заминаи чунин ташаббусҳо чун анъана волидайни сарбозон пайваста баҳри дидорбинии фарзандон ба қисмҳои ҳарбии мамлакат ташриф оварда бевосита бо шароити хизматии фарзандон аз наздик ошноӣ пайдо мекунанд. пас аз мулоқоту дидорбинӣ қисмати тантанавии чорабинии ҷашнӣ дар толори маҷлисгоҳи қисми ҳарбӣ бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, занону модарон, афсарону сарбозон ва собиқадорон баргузор шуд. аснои баромад иштирокдорон вобаста ба муҳимияти санаи фархундаи миллӣ рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ, беҳтаршавии инфрасохтор ва рушду такомули заминаҳои моддиву техникии қисмҳои ҳарбии мамлакат дар даврони соҳибистиқлолӣ бо ифтихор андешаронӣ намуданд. таъкид шуд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҳар як ҷавон мактаби бузурги матонат, ҷасорату мардонагӣ ва далериву шуҷоатмандӣ ба ҳисоб меравад. бо ташаббус ва дастгириҳои ҳамешагии сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҷдиду навсозии инфрасохтори қисмҳои ҳарбӣ таъмин гардида, барои сарбозону афсарони қисмҳои низомӣ шароиту имконоти хуби хизматӣ фароҳам оварда шудааст. ҳамзамон зикр гардид ки артиши миллӣ ҳамчун мактаби шуҷоату мардонагӣ дониста мешавад, зеро афсарону сарбозон дар ин мактаби далерӣ дар баробари адои қарзи шаҳрвандии худ ҳамчун хизмат ба ватан инчунин ҷасорату зиракӣ омӯхта дар натиҷаи гузариш аз сабақи ҳарбӣ ҷисману рӯҳан обутоб меёбанд. дар идомаи чорабинӣ ба як зумра афсарону сарбозон барои адои қарзи шаҳрвандӣ ва иҷрои рисолати басо бузургу масъулиятнок аз ҷониби дастандаркорон сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. ҳамзамон дар фарҷом аз ҷониби ҳунармандон барномаи ҷолиби фарҳангӣ пешниҳоди иштирокдорон карда шуд. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сипари боэътимоди давлату ҳукумат ба шумор рафта, дар қатори дигар ҷашнҳои миллӣ бо шукӯҳу шаҳумати хоса баргузор карда мешавад. ҳамасола 23 феврал рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои орому осудаи ватан ва бо рӯҳияи баланди ватандӯстиву ифтихор аз давлатдории мустақили миллӣ таҷлил мегардад. ба ин муносибат кулли сокинон бахусус ҷавонону толибулмони муассисаҳои таълимии ноҳияи кушонён бо таҳрезии барномаҳои гуногуни фарҳангӣ рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи баланд таҷлил намуданд. дар саҳни қасри фарҳанги ноҳия хонандагони муассисаҳои таълимии гузашти низомӣ ва дигар машқу тамринҳои варзиширо бо маҳорати баланд иҷро карда собит намуданд ки дар оянда барои ҳифзи марзу буми аҷдодӣ омода мебошанд. ҳамзамон бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ насли наврас низ шеърҳо дар васфи ватан ва ҳимояи марзу буми он дар назди меҳмонону иштирокдорони чорабинӣ қироат намуданд. зикр карда шуд ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон рисолати касбии худро сарбаландона ба ҷо оварда дар таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва истиқрори сулҳу субот ҳамчун нерӯи тавоно ва қудратманд саҳми босазо гузошта истоданд. бо дастгирии пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти қисмҳои низомӣ ва омодагии ҷангии афсарону сарбозон солассол тақвият ёфта, ин ниҳоди бонуфуз ҳамчун нерӯи тавонои ҳарбӣ амният ва манфиатҳои Тоҷикистони соҳибистиқлоламонро сарбаландона ҳимоят менамояд. ҷавобан ба таваҷҷӯҳу ғамхориҳои роҳбарияти олии мамлакат, сарбозону афсарони қувваҳои мусаллаҳ низ бо рафтору интизоми намунавӣ, садоқат ба савганди ҳарбӣ, рисолати пурифтихори худ, хидмати содиқона ба халқу ватани азизро бо сари баланд ба ҷо меоранд. таъкид шуд ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон зодаи истиқлолият буда имсол аз таъсисёбии он 32 сол пур мешавад. тавре ҳамагон огоҳӣ дорем, қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити вазнин таъсис ёфта, бо дастгириву саъю талоши бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат сол аз сол мустаҳкаму устувор гардида, имрӯз ба як артиши қудратманду тавоно
табдил ёфтааст. имрӯз ҳар яки моро мебояд ки бо шукргузорӣ аз истиқлолияти давлатӣ дар рушду ободонии ватани худ саҳми арзанда гузорем. дар ин замина ба як қатор собиқадорони ҷангу меҳнат ва кормандони ниҳодҳои қудратии ноҳияи кушониён ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия тақдим карда шуд. кормандони аҳли фарҳанг ва толибилмони муассисаҳои таълимии ноҳия дар фарҷом бо пешниҳоди саҳначаҳои тарбиявӣ ва барномаи пурмуҳтавои фарҳангии чорабинии имрӯзаро рангин намуданд. бахшида ба 32-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо ибтикори раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон дар ҳамбастагӣ бо кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи ҷайҳун шуъбаи маориф ва дигар ташкилоту муассисаҳои давлатӣ бо иштироки васеъи хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таълимии ноҳия даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии ватанпарвар баргузор карда шуд. озмуни мазкур аз 7 шарт аз қабили гузашти низомӣ, сафороӣ, газетаи деворӣ ва иншои беҳтарин дар мавзӯи қувваҳои мусаллаҳи мо ҳомии истиқлолу озодӣ иборат буда хонандагон кӯшиш менамуданд ки аз худ маҳорату далерӣ нишон диҳанд ва садоқати хешро ба модар ватан исбот созанд. нахуст аз ҷониби хонандагони муассисаҳои таълимӣ гузашти низомӣ иҷро гардида, сипас шартҳои пешбинишудаи озмунро ба хубӣ амалӣ намуданд. аъзои ҳакамон аз шарти дигари озмун ки газетаи деворӣ буд дидан намуда ба ҳунару маҳорати хонандагон баҳогузорӣ карданд. дар чорабинии имрӯза иштирокдорон аз рӯзҳои аввали таъсиси артиши қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ёдовар гардида зикр доштанд ки таъсиси қувваҳои мусаллаҳи мамлакат яке аз дастовардҳои бузурги миллати тоҷик маҳсуб ёфта имрӯз ба як нерӯи пурқудрати давлатдорӣ табдил ёфтааст ва ҳар як ҷавони худогоҳу хештаншиносро месазад пайи ҳифзи марзу буми ин сарзамин ва рушду нумӯи мамлакат талош намояд. ҳамин аст ки сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ин самт таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда баҳри хизматчиёни ҳарбӣ шароити мусоиди пешбурди хизмат фароҳам намуданд. озмуни мазкур низ маҳз ба хотири дӯст доштани ватан омода намудани ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ ва ҳидоят намудани насли наврас дар роҳи ҳифзи марзу буми меҳан роҳандозӣ карда шудааст. дар рафти чорабинӣ мактаббачагон дар назди ҳозирин аз худ нерӯ ва қобилияти баланди зеҳниву ҷисмонӣ нишон доданд. баъд аз натиҷагирии шартҳои озмун устодон ва аъзои ҳакамон ғолибонро муайян карда ба даври вилоятӣ пешниҳод намуданд. дар фарҷом фаъолон ва ғолибони озмуни имрӯза аз ҷониби кумитаи тадорукот бо сипоснома, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. ба шарафи 32-мин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар донишкадаи энергетикии тоҷикистон дар ноҳияи кушониён ҳамоиши идона баргузор гардид. нахуст масъулини донишкадаи мазкур иштирокдорони чорабиниро бахшида ба ин санаи муҳими таърихӣ таҳният намуда ба онҳо баҳри омӯзиши илму дониш ва дифои хизмати ҳарбӣ барору комёбиҳо таманно намуданд. дар ин вазъияти тантанавӣ аз ҷониби вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳбарият ва чанде аз омӯзгорони ин муассиса нишони сарисинагии 30-солагии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон тақдим карда шуд. қайд гардид ки ташкил ва таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон тавассути сиёсати хиратмандонаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар як давраи кӯтоҳ ва хеле душвору сангин ба вуқӯъ пайваста аст. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва ҳифзи ватан барои ҳар як ҷавон мактаби бузурги ҳаёт, ҷасорату мардонагӣ ва далерию шуҷоат ба ҳисоб меравад. ҳамин аст ки имрӯз аксари ҷавонони кишвар бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, бо дарки масъулияти фарзандӣ, ватандӯстӣ баҳри иҷрои вазифаҳои конститутсиониву ҷавонмардӣ ба сафи артиш мепайванданд. дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби устодону омӯзгорон дар саҳни донишкада паради низомӣ баргузор гардид. ҳамзамон донишҷӯёни кафедраи ҳарбии донишкадаи энергетикии тоҷикистон дар ноҳияи кушониён баҳри иштирокчиён тактикаву усулҳои омодабошии ҷангӣ ва тарзи сурат гирифтани муҳорибаҳои танбатанро ҷолибу хотирмон анҷом доданд. чорабинии идонаи фарҳангии донишҷӯёну ҳунармандон ки иборат аз васфи ватану ватанпарастӣ буд пешкаши ҳозирин карда шуд ки боиси болидарӯҳии онҳо гардид.
با افتخار 32 سالگی تأسیس قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند چورابینی تنتنوی دایر گردید. در آغاز چورابینی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و نمایندگان وزارت مدافع از تاریخ و راه تعیین نموده قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان یادآور شده اظهار نمودند که 32 سال قبل زمانی که دولت جوان تاجیکستان در جاده بنیاد ارکان دولتداری مستقل قدم‌های اولین خود را می‌گذاشت، با تلاش‌های بی‌واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ارتش ملی همچون یکی از رکن‌های مهمترین آن تأسیس داده شد. امروز قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان رسالت کسبی خود را سربلندانه به جا آورده در تحکیم پایه‌های دولتداری و استقرار صلح و ثبات همچون نیروی توانا و قدرتمند سهمی باسزا دارند. ساکنان تاجیکستان صاحب استقلال امروز از آن افتخار دارند که قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان منفعت‌های دولت صاحب استقلالمان را سربلندانه حمایت می‌نمایند و خلق شریف کشور تحت حمایت این نیروی قدرتمند حیات خرم و آسایشته دارند. در ادامه چورابینی ابراز گردید که تمام جزء تام‌های در ولایت سوخت عمل کننده قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با بازه مادی و تکنیکی تامین بوده برای فراهم آوردن شرایط مناسب خدمت هیئت شخصی کارهای نظررس انجام داده می‌شوند. باعث افتخار است که خدمتیان حربی جزء تام‌های قوه‌های مسلح حامیان واقعی کشور و امنیت مردمند و همچون نیروی توانای مدافعوی تشکل و تکامل یافته خلق و دولت و مرز و بوم کشور تحت محافظت هوشیارانه و زیرکانه آنها قرار دارد. حالا قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به ارتش توانا و زمانوی تبدیل یافته با تکنیکای حربی پرقوت، انشاءات و تعلیمگاه‌های مجهز تامین گردیدند. در فرجام چورابینی به یک قطار خدمتیان قوه‌های مسلح سپاسنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت تقدیم کرده شد. جمع آمد ایدانه را برنامه رنگین و پرمحتوای کنسرتی با اشتراک اهل هنر و فرهنگ ولایت شکوه تازه بخشید. در شهر اسفره 32مین سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح کشورمان در فضای آرام و آسوده وطن و با روحیه بلند وطندوستی و افتخار از دولتداری مستقل ملی تجلیل نمودند. تأکید کرده شد که قوه‌های مسلح کشور در دوره بسیار حساس تاریخی تشکیل گردیده از روزهای نخستین بهر اجرای رسالت خود شروع نموده است. با گذشت 32 سال از تأسیسیابی قوه‌های مسلح قناعتمندانه میتوان گفت که محض با شرافت سیاست آینده‌ساز و تلاش‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان قوه‌های مسلح مرحله به مرحله رشد و تکامل یافته به نیروی بزرگ مدافعوی و سپری با اعتماد دولت و ملت تبدیل یافته است. قدرت و توانایی و قابلیت بلند آمادگی جنگی قوه‌های مسلح ما در حمایت، پیشگیری و مبارزه بر ضد هر گونه خطر و تهدیدها در مشق‌های مشترک فرماندهی و ستادهی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی و سازمان همکاری شانگهای در عمل بارها ثابت گردیده است. امروز ما می‌توانیم با افتخار اظهار نماییم که مردم تاجیکستان در سیمای قوه‌های مسلح حامیان و محافظان با اعتماد خود را می‌بینند و دلپرانه با راه بنیادکاری و سازندگی پیش می‌روند. محض با شرافت، صداقت و جسارت کسبی، فداکاری و جانثاری و خدمت‌های شبانه روزی هیئت شخصی قوه‌های مسلح و خدمتچیان دیگر مقامات حفظ حقوق مملکت امروز در جامعه ما صلح و ثبات پایدار است و مردم زندگی آسایشته دارند. در روند چاره‌بینی به بهترین افسران و سربازان، اشتراکچیان و فعالان سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر سپاریده شد. برنامه کنسرتی اهل فرهنگ که از سرود و رقص‌های ترنم کننده وطن محبوب، صلح و ثبات، وحدت و یکدیگر فهمی و استقلالیت ملی و دولتی عبارت بود، همایش را شکوه تازه بخشید. یکی از صحنه‌های مهم در تاریخ دولتداری نوین تاجیکستان صاحب استقلال روز تأسیسیابی ارتش ملی که یکی از رکن‌های مهمترین دولتداری و سپر با اعتماد وطن میباشد در شهر کنیبادام با شکوه خاصه تجلیل گردید. 32مین سالگرد روز ارتش ملی در حال تجلیل کرده می شود که ساکنان مملکت زیر روحبلندی و تأثیرات‌های بزرگ پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته جهت عملی نمودن نشاندادها و هدفهای اساسی آن جهد و تلاش نموده ایستادند. ارتش ملی و بنیاد قواهای مسلح در حقیقت زاده دوران استقلال می باشد که همگی بعد 1.5 سال به دست آوردن استقلال دولتی در مرحله نهایت وزنین و حساس تاریخی در شرایط تأسیس داده شد که موجودیت آن تحت خطر نابودی قرار داشت. محض با تشبث و دستگیری و غمخوری پیوسته سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان ارتش ملی تأسیس داده شده است. بهر مستحکم نمودن قابلیت مدافعوی کشور، بلند برداشتن سطح آمادگی حربی، بهتر گردانیدن شرایط‌های مادی و تکنیکی و وضع اجتماعی خدمتچیان حربی از جانب رهبریت عالی کشور پیوسته غمخوری‌ها ظاهر می‌گردد. این است که امروز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به یک ساختار قدرتمند با اعتماد و کفیل امنیت کشور از هر گونه خطرها مبادل گردیده است و آن با گذشت روز و ماه قوی و با اقتدار می‌گردد. دولت تاجیکستان و مردم تاجیک در سیمای قواهای مسلح حامیان با اعتماد دستاوردهای استقلالیت ملی خود و محافظان فداکار مرز و بوم وطن را می‌بینند. زیرا در یک مدت کوتاه تاریخی محض توسط خدمت صادقانه و با شرفانه هیئت شخصی قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق ارتش قابل حفظ وطن به کمال رسانیده شد که اصلا برای تشکیل آن 10 ساله‌ها لازم بودند. در قسمت دیگری چاره‌بینی در وضعیت تنتنوی به یک زمره افسران و عسکران شجاع وطن برای نشان دادن جسارت و مردانگی در حفظ مرز و بوم تاجیکستان سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم شدند. برنامه کنسرتی اهل فرهنگ همایش را شکوه تازه بخشید. جمع آمد تنتنوی ساکنان کسب و کار گوناگون ناحیه باباجان غفورов در قصر فرهنگ جماعت دهاتی به نام حیدر عثمانов دایر گردید و نمایندگان مقامات دولتی، اهل علم و زیا، ساکنان کسب و کار گوناگون با حس بلند و افتخار ملی از 32مین سالگرد روز تأسیس یابی قواهای مسلح مملکت استقبال نمودند. چاره‌بینی با صدا دادن سرود ملی آغاز یافت و ضمن شادباشی مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورov و اهل جمع آمد تاکید داشتند که قواهای مسلح تاجیکستان طی سالهای صاحب استقلالی و ساختاری با اعتماد و منظم و متشکل و با اعتماد تبدیل یافته امروز با سطح بلند آماده‌باشی جنگی، مهارت و ملکه کسبی و احساس بلند وطنداری برای حمایه وطن، حفظ امنیت دولت و جامعه آماده می باشند. گفته شد که با سعی و تلاش‌های پیوسته سرفرمانده عالی قواهای مسلح تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان برای فعالیت روزمره خدمتچیان در قسم‌های حربی شرایط ضروری معیشی و مادی مهیا کرده شده در کل واحدهای نظامی جهت بلند برداشتن ملکه حربی و جسمانی جوانان، تربیت آنها در روحیه وطن دوستی و صداقت به مرز و بوم وطن، اسکران کسبی با تجربه فعالیت باثمر دارند. در همایش اهل جامعه ناحیه باباجان غفورov به خاطر ارزگذاری به کار و پیکار خدمتچیان حربی و گروهی از افسران و سربازان افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. در قسمت فرهنگی چاره‌بینی به خاطر بالیده روحی شرکت کنندگان برنامه فرهنگی، سرود و ترانه‌های وطن دوستی پیشنهاد گردید و اهل جامعه ناحیه باباجان غفورov جشن 32مین سالگرد روز تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان را با شکوه و افتخار بلند تجلیل نمودند. در کاخ فرهنگ شهر پنجکند با اشتراک افسران و اسکران قسم‌های حربی، سابقه‌داران، نمایندگان تشکیلات و مؤسسه‌ها و جوانان با برگزاری جمعیت تنتنوی روز تأسیس قواهای مسلح مملکت تجلیل کرده شد. ذکر شد که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان به نقش و جایگاه نیروهای مسلح مملکت که در آغاز دوران استقلال در شرایط دشوار سیاسی تأسیس شده امروز به پاسبان حقیقی مرز و بوم دولت و دستاوردهای استقلال تبدیل شده است بهای بلند می‌دهد. همچنین قید گردید که قواهای مسلح جمهوری و جزو تام‌های نظامی کشور در نتیجه پشتیبانی‌های همیشگی دولت و حکومت مملکت در ظرف 32 سال به ساختار متشکل حربی تبدیل شدند. امروز ارتش تاجیکستان از لحاظ آمادگی نظامی، تامین تکنیکی و مادی یکی از ارتش‌های نیرومند و توانا در منطقه به شمار می‌روند.
افسران و سربازان جزو تامهای نظامی مملکت با انتظام قوی، دانش و ملکه موثر، روحیه بلند وطندوستی و صداقت به کسب باشرف و مقدس خود، حمایت وطن محبوبمان، حفظ زندگی آسایشته و زحمت سازنده خلق خویش را با کمال سربلندی و صداقت انجام میدهند. در فرجام مجلس تنتنوی با گروه افسران کمیسریت حربی، قسم‌های نظامی، سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر تقدیم نموده. برنامه جالب هنری تئاتر کننده صنعتکاران شهر که ترنمگر مهر وطن، صلح و صلاح و آبادی و آسودگی کشور بود پیشکش کرده شد و افتخار روز تأسیس قواهای مسلح مملکت چون آنها در همه کارخانه تشکیلات و مؤسسات تعلیمی شهر پنجکم جمع آمد و چاره‌بینی‌های ایدانه برگزار شدند. بخشیده به روز تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در تالار قصر فرهنگ شهر استرافشان با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی، نمایندگان واحدهای قدرتی، افسران و سربازان وزارت مدافع و قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و سابقه‌داران جنگ و مهنت چاره‌بینی فرهنگی دایر کرده شد. با وارد گردیدن پرچم دولتی و قرائت سرود ملی چاره‌بینی ایدانه آغاز گردید. گفته شد که ارتش ملی سپری با اعتماد و حامی هر یک دولت و ملت محسوب یافته خدمت نمودن در صفهای آن قرض شهروندی و جانی هر یک جوانمرد قوی اراده و وطندوست به شمار می رود. قوه‌های مسلح کشور طفیل غمخواری و دستگیری‌های رهبریت عالی مملکت در طول 32 سال به ساختار واقعی مقتدر حربی تبدیل یافته. هیئت شخصی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان رسالت مقدس خود حمایت امنیت دولتی صاحب استقلال و زندگی آرام و آسایشی مردم مملکت را با استواری و فداکاری، دلیری و شجاعت و هوشیاری و زیرکی سیاسی به اجرا رسانیده ایستاده است. همزمان ذکر گردید که در ظرف 13 ساله ارتش ملی تاجیکستان به مکتب تربیت وطندوستی و وطنداری و مهنت و مردانگی تبدیل یافته تا امروز در صفهای خود صدها هزار جوانان آبوتاب یافته را به کمال رسانیده ایستاده است. در مجموع امروز درک مسئولیت و حس وطن پرستی جوانان صاحب اراده تاجیک خیلی بالا رفته به طور اختیاری به صفهای قوای مسلح پیوسته رسالت خویش را در نزد مادر وطن ادا نموده ایستادند. زیرا جوانان در جامعه نقشی مهم و ارزشمند داشته اساسی پایه واحدهای امنیتی کشور را تشکیل می‌دهند. در ادامه چاره‌بینی ایدانه یک قطار افسران و سربازان، سابقه‌داران و کارمندان ساختارهای قدرتی جهت خدمت‌های شایان در رشد و پیشرفت دولت و ملت، تحکیم استقلال و آزادی، تربیت جوانان در روحیه وطندوستی و خویشتن‌شناسی، حفظ و گرامی‌داشت مرز و بوم وطن اجدادی با مدال جشنی، افتخارنامه‌ها و تحفه‌های پرقیمت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان سرفراز گردانیده شدند. برنامه فرهنگی کارمندان بخش فرهنگ شهر که عبارت از سرودهای وطندوستانه و وحدت‌سرا آماده گردیده بود، طبع حاضرین را بالیده گردانید. باعث ذکر است که در روز تأسیسیابی قوه‌های مسلح، مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان به قسم‌های حربی در حدود شهر قرار داشته رفته، افسران و سربازان را به مناسبت روز ارتش ملی شادباش گفتند. همزمان در این روز از جانب مادران وحدت‌سرا برای افسران و اسکران دلیر و صاحب اراده دسترخوان ایدانه آراسته در ادامه با برگزاری چاره‌بینی فرهنگی و تقدیم تحفه‌ها روز ارتش ملی در قسم‌های نظامی شکوه و شهامت تازه کسب کرد. بیننده‌های عزیز و گرامی، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. سلامت باشید.